أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة في الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. أعاننا الله على لجومها وأوجب لنا ثوابها. Mga kakasih agama Islam, muna ring hakatan itukbal na to yung pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala sa ribu sukur. Sarta pupudjihan amin way mapatut pudjihon tunggal isa-isa niya. Yari kita niyo halaw man sin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wala na to na imangkan
jumatu, halaw man nato, mga parkala, jumatu pila adlaw 5 bayaon. Ada pun ini katantan, bangin Allahu Ta'ala magbaya, way makatampan kaniya. Misan paunuin hinangon, habiya sin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sinlasan niya, iban ulong niya, ha umat niya, piya ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala intu parkala, dihil kaniya indua, hambuok daing kiapin. Amin di jumatu ha umat niya in gutom, dihil kaniya. Damikian, amin sakit maglamin, damikian dihil kaniya. Dumakawa piya ngayo niya, amin di maun haantara sin umat niya in mag-atuh sampai doon han maabot mag ini buno magtaiwan. Kajaman na to ini di madyato na yung mga inikatan karena wala kiyarihil Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta damikian bang sa upa mari maaunin ini nahati ko bahadi na maluning gumi. Damikian bang di maaunin mga ini di jumatu imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapulakkan at inumat niya pakapituan tagtung katumpuk. Hambuok da imalapas doon hakapituan tagtung katumpuk. Bihaon jimatu na halaw man nato. Sampay limahil na. Timampal na kato tanyo inlo paragbus niya. Karena sambil singkahalan sinhula yari kya hulaan nato. Yan nakataan naglalawag sintumpukan pa kanya. Amo na yung pagtawagon party list. Hapag agama yan, nagimuha in party list. Hapag agama. Nagdaraawa katan in sila Muslim sa bunnal. Nagsasahada sin shahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumagawa in kamatauran di mag-agad in halawm simbigi jantung nila. Iban silagtik sindila nila karna aun kya sa sagnatan dugaing parkala kauugan nila halawm sing gumi ini. Sinin gumi wayroon mahampit mo karayawan dugaing daing sin amal piyagtuyuan mo rihalaw man sing gumi ini. Amo yan. Nahasabab yadto biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala li ajli tawhidillah azza wa jal wa ifradihi bil ibadah khuliqatil khaliqah walitahqiqihi syuri'at kullu ibadah fattauhidu huwal ghayatul uzma. Hasabab simpanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala piyapan jari niya in manusia piyapan jari niya in kataan-taan hasupaya mapakai si manusia nikmat sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo hindi kau mahusa yaun in katantan kakukunahan mo janji sin Allah subhanahu wa ta'ala pahuguton muhadjain i'tikad muharap kanya sarta agarun mo indiaakan niya di na kau masusa sing kabuhianan mo. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. In kabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala matan kabuga sa tahinang mo hindi akan niya
Allahu Ta'ala in magparatong sin nikmat parsukuan mo, harap kay mo. Sampay sumod palom simbahay mo. Sambatan na si mga ulama, magkakabtangan, maagoy in manusia daing hanikmat dirihilan sin Allah Ta'ala kaniya, makauna pa sumod in nikmat yadto palom simbahay niya, ring simbaran niya, rumatong palom simbahay niya. Yan, mataod din ang mga kisah, kaya baita nila jimatu. Hambuok, nakapila na ini nagka-bat-bat. Amin siyulayan niya. Di siya magyan. Sin nikmat. Sin Tuhan. Hambuok waktu. Hambuk bata di matuman miabot in pangangaon long sin inauto kari nakaw kumaon. Dang niri ako kumaon. Kari na ba kauto kumaon na di liugos. Kimaon na yung kataan, yung bata yung tula kimaon. Iurol sin inaando kaylo. Basal sin sa anak. Gimwa dahil halam simbahay, iurol sinina, muto ando, kaun-kaw. Misanda ko man tiyo-tiyo. Di, mini. Gaman si makat siya patasing kahoy. Iurol sinina. Una-una sinina, ibutang ko na diri hababa sing kahoy ni, kalu-kalu raman, bang siya hapdion numaog siya kumaon. Nahupon, tawayra, siyan dalan niya. Naman jari, doon man siya tasin kahoy. Aun na limabay mga tao mangi. Biya kato mundo long si mga magbibistara. Ataw mang lalangpas. Unubihan. Oy, napagkita sing kakaon, yun na buli sing kahoy. Ay, kaon na long, nakain na pagkitahiyap di. Yari ito yung kakaon. Namiyad to na, in kaya ng analong yung mapasok pa sa inyo. Mapasok pa. Nasong naroon limingkod na yung kaya ng kumaon. Laong sinakura nila, huy. Ayaw ka mo mag-usos. Kaya ingatan sintawin kita ini tao mangi. Takalasun saan. Ay ka mag-usos kumaon ha. Nalong niya diin. Lawakon na to yung nagbutang ha ini. Liawag nila halawon sin kasagbutan wedong kabaakan nila paghangad nila patasin timbata hatasin. Walong nibat ikaw hati yan. Dupangon mo kami long nila, sunon mo kami, tari kanog ko mari pa. Bangkaw ri numaog mari patayon na muna ka. Ni maog siya. Pagdaog niya pa baba, kauna long ning kakaunin. Bangkaw ri kumaon patayon na mo ka. Ari-ari lang namang lasun ko kamo. Kita ka. Miyagoy siya rin hanikmat, suko niya rilihilan sin Allah Ta'ala, di siya kumaon, nalugos na siya kay maon, pasal sin buka niya hamin. Sabab bukon suko si mga yagto, suko niya. Bihan mga katautan ng oras. Nauno-uno pakaradyaan, pajatuhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inyan katan, hikarayaw ang mga sila barima. Ikarayaw ang mga sila na nanawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila pasaran haununo pakaradyaan. Kadna sa ini, insiusukat ka to kanyo sin Allah Ta'ala. Amin pagmarayaw, muna harap kaniya. Pagmarayaw, pariyaak niya. Nagbaita ka to kanyo sin ikarayaw ka to kanyo, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikato niya pagmarayaw hapag kayo na to mano siya. Sibu dah Muslim iban kafir hababaw singgumi aun kapatut nila di kato aun kapatut tarito kanila. Karena hadlaw kana kisasun sin Allah Ta'ala in hisiyusyo na kahinang dusa ha amin kaya pagdusahan niya. Ayaw ri kisasun sin Allah Ta'ala manusia magkahi. Misanin hayop magkahi kisasun da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw akhirat. Bihan
in kaadilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, subay hadya kita niyo magmarayaw. Labi-labi na, bangkugdanan kita sinununo na alamara, ay nakamagpi tao. Bangkakunahan, intatabangan ang pakaw makatabang, tabang kaw. Inyan bang muhinang karna sinallahu subhanahu wa ta'ala amal sa lagu-lagu. Bihan in subay jumatuh tiap-tiap muslim. Batin pagyanon muslim, salamat in kabtangan niya, salamat in hiwal niya, salamat in ununo pakaradyaan niya. Nasubay bihad to kita. Sabab may ta, in pagyanon muslim, amo na in nagdarasin kasampurnaan sin, pagmalila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan uno-uno. Yaon kaniyain, paghuwat-huwat din hatuhan Rabbul Alamin. Amuin wayro onju matuhang sulag uno-uno, buat malaingkan in puunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu daraing kaniya in puunan, iban puunan din manusia, bang siyari magdul, di jumatuin hinang, bang bukon aon, pagrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabihan subay hadya kita magrida, bang unuin padyatuhon kato. Inyan kataan, susulayan, tutukasan, labi-labi na yung bariman. Bangawon tutukasan, kialasahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Benar-benar to din Allah ta'ala bang niya kaya kasihan inipon niya, tukasod niya. In tutukasan bang niya marahin tutukasan niya, un makaanda kanya, kana pansin Allah ta'ala in tutukasan kanya. Mahita, hasupaya, magbubugat in amal sinambuk ipon amod ting kabayaan sinallahu ta'ala maraharap kaniya dito hadlaw akhirat. Nakita mo hindi matukato ini masjid na to ini ando kay lualim yusin tandawan niya on in tubig di habay na mo ini limyo labi ruapit dahing hatandawan in tubig biha. Amo rin siusulog na mo, habaran na mo in narana mo. Kaya bihin katanid halaw. Naamo yan. Napasalsin, matao din, kikita mo roon magkakunhan tabang. Ando, misanda kuman kimita sing kahalan nila. Haamin di na kaumad tumakaambit kanila, karena sinbugat sin pamaranan isap. Nando, kaylo, amuin kuyakan kau makauno kau kanila. Makarihil kau ini kagaan sinbugat amin diara nila. Alhamdulillah. Bihan in subay jumatu hatiap-tiap kato taniyo. Beta kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Ali Imran. Walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Sifat si mga sila beriman. Amin mga sila na mamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala apabila sila makahinang dosa patuhan sa roon doon di siya maglagwak turwaing. Amurain waktu tumagtuy magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon tumakad waktu subay na Ramadan ang pamagtawat. Bukon subay na uno-uno pakaradyaan, makabaak uno-uno na ang pamagtawat. Di, bukon sarat in mga yadto kataan. In sarat niya bang kau nakahinang dosa sa roon doon, magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang nakakitaan mo in mga ulama, as-salafus salih, apabila sila ubos na himinang simpyang daakan sinallahu ta'ala kanila, uning kabtangan gumawa ding hasimud makauna rin kataan. Puas sumalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahalazim. 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 Mahita. Sa baong tumisan nagsasambahayang kau, makahinang kau rusa. Bihan. Aun tao, misan nagsasambahayang makapanakaw pa. Nagsasambahayang makatakaw. Na inu-inu yung mga sahabat, ya Rasulullah, biya din kaagi makatakawin tao nagsasambahayang. Intao magsasambahayang makatakaw siya amo na hindi magpaamo sin ruko, sin sujud, sin kata. Way tumaknina niya. Biya mag-apas isa-isa.
Makauna pa rin nga imam sumujud, rumuko. Di. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. In imam hangkan siya roon haon siya magdarungan sininang. Subay na majat jumato na hinang niya, hampakaw simingod sininang niya. Bihan. Kad namang sumujud na imam, pagbutang sintuktok niya, pasusujuran, ang pasya imian, Allahu Akbar. Pag iyan singkap tangan, bar, ang pakaumurul. Na ayaw sabi ni imam, yari pa nagtitindog, imian, Allahu Akbar. Subay sa kaingatan pa kanina hinang. Supaya, mag-agading katan hinang, in ikaw ingan mo ma'mum, bukon kau rumamag, lumba, iwan sinimam. Inihambuk dahil mga hikahatol sinang malibadat na to. Biha, sabab piyang lalangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagsambahayang, biya law niya sin pagsambahayang sin uwak. Nahita, aun magsambahayang inuwak, apabila tumundok siya sin dugo, tiap-tiap tumundok siya ang katunin u. Nakita na kamo. Aun pagkakitaan ta, misanin, magtarawih, pila minit, dan naubos ng kauhad rakaat. Insapat. Magsinapatan. Naunin makaamurid to. Walhapus. Nahabihad to in kahalan, wa kau nag-ayad sin amal ibadat mo, ay kau, halgaan ba kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala? Karena doon kakitaan haddat tabi at tain, pangaddat tapatuhan, suway makao na rin hakatan pag-addatan in Allah subhanahu wa ta'ala. Munin adab ma Allah, summa adab ma'ar Rasul, adab ma'al Quran, aun adab kata, aun aturan kata, panghindo yan. Bang una urul, ibadat katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang wala iurul, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kau, nag-ibadat kau sakali na kapag maksiat tuwi. Bihan yan. Nakuno na to dawhat in kasi iban lasa sin Allah ta'ala. Bang kita nagmamaksiat imaalok kaniya. Bihan yan. Naamoy at tuwi. Nain mga sila ini, amoyin, di sila paglaulon mga kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hawakto pa wakto. Siro da kaya ingatan nila aundo sa nahilang iban sinway. Masi sila nagtatawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab biyabaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. In katana na kapo Adam, magkalawng, magkasa. In sarew-rew ring mga magkalawng, magkasa, amo na in magtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan in subay hiutang na to, hagin hawaran na to. Sa lago sa ini panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Biyita doon ha ini, ambuk hadis, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyawa deng haayat bet-bat na to ini, hawak tulong niya, kanaog sin ayat, siyabot na to ini, walladina idha fa'alu fahishatan, aw zalamu anfusahum, dhakarullah, fastaghfiru lidunubihim, nagdangol-ngol timangis hin iblis, la'natullah alayh. Timangis. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma
fa inna iblisa qal ahlaktu an-nasa bid-dunub wa ahlakani bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dhalika ahlaktuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun. Bieta hadis ini. Ando ipatan yutuud in hadis ini. Alaikum bila ilaha illallah. Patutukan niyo illa ilaha illallah doon kaniyo. Iban sin istighfar. Pangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita. Patauran niyo in sasabutan niyo runhan karuwa-ruwa. Amin dua na sabut yan. La ilaha illallah. Amo na yung pagtahlil. Maana si magsabot ko la ilaha illallah, magtahlil. Istighfar. Mangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita kal ahlaktun nasa bidunub. Laung sin iblis, yul jana ko'y manusia sin pagdusahan. Hati niya, hapaan niya. Bukong kain baita niya, atuhan na pulalamin, hawak turihil kanin waktu. Ay mo nakakulong niya, uno nga, pataya hawaktu ini. Suway na rito kayo na po sansin, waktu. Unay nagisin Allah ta'ala, inna kami ng mundari. Manjari na. Subay na rito ang pakaw. Ibutan kayo mo inhukuman ko. Uwas man unin hinang niya. Na pagkaya turihin mo na kako, hapaan ko na yung kataan niya makas kayo mo. Magkahagad simbiyayta mo. Laakudan na lahum siratakal mustaqim. Hapaan ko indahan, harap mabuntol, harap matun kayo mo. Dahil nga unahan nila, min bayna aydihim, wa min khalfihim, hatay kuran nila, wa an aymanihim, dahil narapit patuon nila, wa an syama'ilihim, dahil narapit palawan nila. Wayroon lang niya, makapuklas doonhan katan, kahapaan ko sila. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Amuran ipon mo, tulos ikhlas harap kayo mo. Amuran, hindi ko sila masasaw. Mahita, sabab iipat nila in la ilaha illallah wal istighfar. Di pilungon ni matarang sila rin makaiyan, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amo yan. Malawa hi iblis, mahuy, hamanga sila. Mahita, sumubli malaikat magjaga kayo mo. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Laong si mga malaikat, kami injo makakain mo, kaniyo. Diha kabuhi niyo, halaw man singgum ini, sampai rito hadlaw akhirat. Halam sulka. Amo yan, injanji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ubos lang niya. Wa ahlakani bila ilaha illallah. Jul janaun ako lang niya. Sin, ipon sin Allah ta'ala magsasabot sin la ilaha illallah. Wal istighfar. Iwan sin, pangayo niya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'aytu dalik, ahlaktuhum bil ahwa. Banglaw niya in sila makatangkisun karena sin pagkabtan nila la ilaha illallah iwan istighfar, jul janaun ko sila sin ahwa, hawa nila. Hawa amo na yung biyayta alam sin Quran. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya Muhammad, wala kau nakasakop atawa nakakita sin mga tao nagtuhan sin hawa nila. Mataon saan nagtutuhan sin hawa nila? Isin nagtutuhan sin hawa nila, amo na yung kapituan tag dua tumpukan dahil nga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniagad nila hawa nila, kabayaan nila, piyagtuhanan nila.
Sinaun Tuhan, mapatot pagtuhanan tunggal isa-isa in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unoy biyay ta halam singkuran subay amonin akaron, unoy biyay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subay amonin akaron, bat inya un bukon day na Rasul sallallahu alaihi wasallam pangdaakan sin Tuhan Rabbul Alamin in biyay ta ni reng hadis, iban hadis qudsi. Inyan katantan pagpatarram sin Quran mahamulin. Amo yan mga palanggungan ha agama Islam na kakitaan mo in mga nagtutuhan sin hawa nila. Beta diha di sini laung niya fahum yahsabuna annahum muhsinuna sun'a. Fahum yahsabuna annahum muhtadun. In pananaman nila sila in halawm hidayah. Kita na kamo sin manghihindo mangdara akata o maghinang wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dungog na kamo sin mamamayta dunhan maghinang sin hinang wala na hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang sin kasahabatan niya, wala na hinang sin mga tabi'in. Aimmatul arba'a way nakahinang. Aimmatul hadis way nakahinang. Sa yaon, gaman hipagbantog nila. Kami nalaw niya ini majority. Maghihinang. In majority halam narka. Sataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid. Mapulak kanat dalawang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ummatku pakapituan tab tung katumpok halam narka sila kata na muray ng buok. Laong si mga sahabat ya Rasulullah hisin ng buok na kuman yan amin makasud palam sulka ma ana alayhi wa ashabi. Amo na inhihinang ko bihayaon iban si mga kasahabatan ko. Amo anin lapas daing hanarka. Demikian in Yahudi kapituan tag isa in kapituan palam narka. In Nasrani kapituan tagdo in kapituan tag isa palam narka. Aun pahadis biyayta bang magsud na palawsin lumabay na hasirak al-mustaqim panarka iwan sulka magdungan in hangibu. In siyam nga gatos kasiyaman tag siyam palam narka hambuk din makalatos ng palam sulka. Amo yan mga katawid ay murah-murahan. Ini pagpatuntun hadjakato kanyang katahan, mag-ayat kita nyo tinamal na to, banggan taon doon piyag sasaggaan, humati kita marayaw. Bang kita rin pamakahati tuod, sing katarangan niya, sing kasabunalan niya, impuunan niya unday diin, nagpuunan, hatihon tayo hinang niya unisun, naginang, bang wayroon parsugpatan, harap padaaksin Allah Ta'ala, inyan kataan bukon lamang sa akamasin Allah Ta'ala, baran mo into mangkis doon atawari naamo yan nabang kau makasiguro na ba't inyaon aun siya dalil dahil nga Quran na tawasun na ay nakamagduarwa inyan agamasin Allah subhanahu wa ta'ala biha ba't in pag-agama pag-ibadat subay on dalil di tayo maunsin Allah ta'ala in amal way dalil niya wallahul musta'an. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد, mga kakasih agama Islam, murah-murahan, mga pakarajaan, kamatanda, uno-uno pakarajaan,
gaggat bugat hakabuhi sing kita bangkaw humarap Allah subhanahu wa ta'ala humayang bigidan tung batuhan bangkaw tumayma sinuno na dimat bangkaw magrida sing karidaan sin Allah ta'ala humayang in bigidan tung biya bay kato nakapila nato na pagsabuton in hadis ini hadis qudsi abdi ana urid wa anta turid in radita bima urid agnaituka amma turid wa in lam tarda bima urid at'abtuka bima turid wala yakunu illa ma urid. Daong sinallahu ta'ala hadis qudsi ipon ko aun kabayaan ko aun day sab kabayaan mo bangkaw magrida sin kabayaan ko doon takaw pasannangon hakatanaman mo bangkaw ri magrida hakabayaan ko doon takaw binsanaon hakabayaan mo wayra maagad amo rin kabayaan ko long sin Allah subhanahu wa ta'ala nakita na magpi harap na to pakain way pa ako yan na to dugaing buat malayng kanarap pa Allah subhanahu wa ta'ala papirru ilallah pakoy ka mo patuhan way kapako yan na to indun niya Allah ta'ala yung tagdapo kanina iwan indun niya ri kapako yan sabablan niya po na sin Allah ta'ala way kabutangan na to dugaing harap da kanina subay ratod kita magbing harap patuhan Rabbul Alamin uno pakaradyaan di mato tay maon na to aun hikmat sin Allah ta'ala pamintangan dihil kato taniyo ayaw hatda bahana sing gumi ini piajato niya misan niya rikato halawm simbaranta ini di na to misang kay ngatanin kay banang habaran na to tiyo hadjaragdagan sin Allah subhanahu wa ta'ala ikasusan na to hatad ya ulapay biha ikasusan na to lami-lami na ha limabay pila bulan niyong may tay ikasusa bangin tao iulapay bangka humarap pa doktor magtuiti in kabugaan mo madeclare ka uno COVID sumakit sa milbolsa mo amo tini kasusa nasa mga pakaradyaan amuad tuin biya ita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara in asalan sin sakit di maglamin batbang hadya maglamin in sakit wayron san mga di mag-nurse mag-doktor way san mabaya medical technology way san maun kumarong ka bang maglamin yan impamintangan na to may tabang nga hospital wayron sakit may tayo mga doktor di magkalamin biha bang aon na lamin lang niya tiyukod na lamin asal aon sakit niya bukod niya to na lamin siya na rasing in asalan wayroon paglamin la adwa wala tiyara wayroon paglamin ha sakit damik yan inuuno di majato kabiaksan sing kita amin makarungog suara uno dihilan maana lihat suong manaw nahulog yung baso nabagbag limingkod magbalik ay long niya bukon mareyon saat uno yung parkala mo ibang simbaso na bagbag parkala simbaso suko niya bang maabutin umul niya bihad tura bisan ikaw amura bihanin jumato kumatingogin sambal lumabay-habay lang niya aon kamatayan doon habay aon biya din kaingat niya, aon matay. Isiyo siya. Kaya baitan siya si malakal maut. Inyad to katantan, puting si mga tao, mga arrapin. Mahita, mga arrapin, yaw, namin nag-iingat-ingat tao. Maingat, pinang nila usaha. Kabuyanan nila. Bihan yan. Nasubay sila mamuting na taon pa sila makausaha. Bihan hindi majato. Bukod sa ini bako sa jari katola tato. Nakauna pa timpo pa nakauna. Asal di majato yung mga bihan. Murah-murahan
pagbarakatun kato tanyo sin Allah Ta'ala in waktu na to, amuyin, doon kita nyo tumutog, hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umbul hambuok, siyabot na to kain, na amo na yung panawid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggalon na to siya. Harapon, uno-uno susukatan, harap kaniya. Labi-labi na yan, ingan niya. Kasiyaman tagsiyam ngan, uno-uno yung sukatun mo. Bangkaw mabaya riziki, ya Razzaq urzukni. Bangkaw mabaya lasa sin Allah Ta'ala, irhamni, ya Rahman. Bihan, kasiyaman tagsiyam. Biya baita kato. Bangkaw roon han, timinggil, way roon. Susukatan sin ipon, buat nuleng kanhiril sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تأدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. صلوا صلاة معدة ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.